me ne me yiri neti na yawo nkwala 5 te du baby na peninu we school ya betina me mane ko school o ya krum north okotina ho no we senior high sa no bai obetina enchen ya che na awoma no ye mobile money te me fani o no bai 2 times ya me hunu ana me frɛ no ana so wa akra am say na ko ye den wa akra bra won frɛ wan kanchira obi aso ko akra ana so wo ko ya dia kakra bi obesan aba na wo akra henfa wo so wo spinters te me ne di komutan bia te ache kura sana meti hu yese me ba no yeso ako tina papa bi nchense ne papa no no na ne papa am say minti ase asem ide mbacho shase bi ma na mitrimu nsreme Francis mama wa semro ebo medam na no kre shase mama what's the say pache me my wife ya wo 5 na peninu ya manu ko school off to we senior high no an ba ebetina yen chen to na oba ya na no ye mobile man kakra te me fa no home by 2 times me hu se o ye adwuma ana me frɛ no te me frɛ na no so wa akra mbisansa na ukoye den wa akra bra wan kra ano se ukoye na adia kakra bi no besan aba onche ti ohwa ko nim kakra na meti se hu bi wo eyi na omuse omati se akwala na ko be ma bi nchen se ye frɛ o sine papa no ano wakotina ne nchen ti mensu na menji ndi na menunsu gusiri bonkomo ana me se ne se me yen hwehwem ti me yen hwehwem na me hu se anakure asamno e sa na tie ana ma mpenimfo ko that time no na my wife ansana akwala ne bakono wasisa ne nema fi dem ho no koye ansana meti sa case no ti misuma mpenimfo ko oba no ho omko bisa no ano so akwala no ko be bia ya wan kra wo no na memom na ya wo kram to mo ba bisa me so omo bona o se woni mo hu hwe nso mi hu akwala ne ti ohoro mo ba pema ne sine papa no na woti ne nchen ta sam no adwutwi maso ta no nda nchen me yesi me tu ho anamo ana akire me santi hu se me last born nso se na omo ti se se akwala no se o se nyeme ba se me nyeme ba ana no pa ba mi sa bi ne me ne ebo hu nkomo am sino min tiase timi ohwa last year sana na o ma akwala ne nye den o fi o sana o ma akwala ne mba min chen bi because bibia o fi min chen no bibia ko handa ne ya ben to ma akwala ne nye den o mba akwala ne peso ba me ho o peso ba ye den o ba ya no asamba fa ne ye den de nko timi ohwa te akwala ne ba min chen o tam se onifia no wa ba timi last year no be November no ma na mi pie me ba fie me ba no ada wa ba fie no ada one ne nuanu mu anwumbre mu timi wura dem ma no sore no so be didi ana me ma mo koto bi nsi de ebra no to didi na odu ba bi no bisa me se da to wo papa mi no ana o se wan o bisa me se o no o wo papa mi no ana ana bisa ne se o wo papa mi no ana ana mbisa ne se eden ti na o bisa me sa o se papa na otini maami dem ho no o se ono na ene papa na meme nya ne papa Jesus am se papa na your friend say and say o say your friend king am say one your friend king ana ne nuanu mo che nya sa abo na o ka no e Kofi o say your friend Kofi am se Kofi be na last but one na ono si na dan for no tambia am na construction for betra yen chen ho no bibia mo afi ye store no efie bi ben ho no mo betra fi o ye adwuma
na boy bi wo ha o ta ba fa la ayi last bat one e o de ni kwa ba si na danfo no o de ni kwa ba e o de ni ko ni fie ho so fi school ba no aba fa na de na akwa ho no ma adu anyum ayi se o mba kwa koda no aja no ma na ye den o ma ba na o ma kofi nti to ka sa no e si kofi na me ba no na danfo no anam se tadia no menti ase papa ana me gusu ye nhwoma bet am sa kwala na nkasa ba confirm no de ho hia se mbasa ye nhwomu bia bi ana me se na me to ana mo na me de asan ya batu onim na ya mo nhwe kwa ya mo ba fa so ametima aboa me awo ho yo me da se me agria rati yagopo hey Francis Papa me madue Kafra me da se wo first born no wo second wo last born enya wo dia sana matino wuti na bonte na wuti free ba no oyire first eh ye friend Patricia bet dina do na friend ne mami what's her name Kufodia okay na oye adwuma bɛn na ye provision store but since so course ano na antem na me hu se wato store no masi wo ya so ton wache nkwala ne so ton wache wadi fie sɛn ode 49 years mo nyina mo free mo ye one tribe yeah nyina efi mo ye den bulisa okay yeah okay wo first born no last born your dia sana martin wo first born no last born e kwa ni yesen omo ye 5 okay yeba na first born no last dia mpo no wate na me yesa na she fifiri no so e wo yire wo ye no ho ade oba na won ne tie no pa che ma ye no ho ade won mo ware mfie sei ni the year 2000 am ko ye no ho ade awo fie 2011 ana yakoye blessing na che say one not 9 kakra say empenatwe ansa na wo koye ne ho ade mpache ya mo man mu bi ansa na wo koye ne ho ade first one ansa na me koye ne ho ade first one ansa koye ne ho ade okay wadama ebra motna ye no na awo ho ade kakra ma mo bre ansa Pacho kasagu fidie minu ne di komo yente Pacho David mo amre okay na ayasemu o ye wiase e ba ya ye wiase e ba ye ayam yo wa wunum emu mienu enye wodia I see enti ebra oba no fefro tema won ne tena ye na wo hwebra wo fefro no first born no ebra wo ye no na esiso a unu se first born no ugidi na wo masa wo ba wo ansa na wo befa no pa che debi okay ono na me start ya me di waro no okay enti first born no enya fiese ansa na wonyin se na chi onya 8 years ansa na ye wo na chi okay wo ye adwuma bayin me ye adwuma wa education service no teaching staff. Oh, okay. Epacho, worry ye no na munyina motse. Anase because of wo wadwuma ninti. Bia na wote baby. Minute. Bobra fufuro bia na obi twempra wo. Minute. Since tama me no twempina kra apono no wona minute. Since minute. Now suspect wo yire kwan be so. Ne niema wo ye bi woni no enya ntokwamre bi wo tese wo bi kasa wo yire mprani bibi atesa debi niema nya wo ho no so tambi wono akasa na egbo mama na ese boy bi so pe no ana obegbo mama na anum so awo kwa mensu na ana o kira me boy no na wa madam for ba ko bi ono ne nante ono ne yedwuma no kira me sa boy no nti
ana amesinte akoside ana obisa o so obisa no se na woni mi ana ana o se ah to wonim se menu wonim se menu no na ye ho ana obisa boy ni se boy ni nim wo ai ana o se boy no jisu se ai na kore wonim ana obisa boy no se to wonim se menu no na ye den ene ye ho ana ana o se ni aboy ni ka chan se wono ana o pe na nyame mom na ye den o pe mi na se me ware no se ma ware no krampo no awonchi me yire according to no senior no ka kira me no okay na sabre ya ba ye say enkura yi emienu enya wodia no what to say be as boy no kan so na wonimu no wonimu no okay what to say mu ba ako eye boy ne dia na onu na first born no akotena ne nche no boy na wo yire ka kira wo say wase ne pai no wono na first born akotena ne nche na say time wone no o ka kira ne say wase ne pai no na wawo ma wo first born na wi ne anya wo no na fina me no wo ho a me kasi tamanda me no wo nyina na otimi nche no na wonyenyin say first born no debi na me pachi wo wadama fache me na said ma memra ho chire akra ni nyina wa na ato wo no din pache yewo wo mo ages no eye pani no ewo mfie sense say sisia wo 29 years 20 wanyini 29 years yeah the otoso ni otoso 21 years oba na bema omu nyina mema ayi last one pe na ye oba ana wa na wo hwe nkura ni nyina omu nyina wadama wa mpachai pani no wa na school ba ni wie SHS o kotina ayi o kotina me mama hokra e wo north na wi school ansa na oba okay na wo kasa no wo se wife free mpacho se wo se wasesa ne ne mafie mpachai waja awade mpacha so waja awade wono na se sa no wa ye no ho ade ma ye no ho ade okay intino eno an say wasesa ne ne mafie se waja awade eno ano no wasesa ne ma no koye no meko ne maame ho ne meko bona amane meko bona maame na amane in fact no maame no suye se oba na sesa ne ma afimi dem ho because na maame no suye pa na me kura ma no me husi me san ko bona amane na nso ayese me ye ne sa amamre kwanso te o ha no frɛ so bisa ne nsama na o mo frɛ no bae o mo frɛ me so na ye nyina ya kohyia ti woni abusuafo ne hyia ano o mo kan ya o se won chinchina won wa o mo kan ni nyina so ne senti a o si aware no on ware biem o se won ware biem wantimi a mo charge bia ebia obono wantimi akasa wo bono David ana menye ebia won search de wunyi sika on omo ho kire wo ne nkoda no David won tete wo ba no mimi tete no because ade simi crampo sabi se store wo ho a bibia wo store no na that time no kotogu nyina ko fa ne mariba wa na o she ni dwa yes man ko togo kwan so me sha na edwa no no so no modimbo no odibi shema na so na gina store gina fine te se sabi ade chi na me bia one day bia na studios me nyes kama okrampo na common dey me ntimi kasa no nti baka so common dey nti na wa dey wa sesa oni ma akọ bia na store ni nti no umfie no bia mu niema no ana wode eye ne niema nti no ama store no kra ba fom a one ho kire no me so that time no okotogo nyina ba nyese nhwini ai store no de niema ne ba odi gudem anko store no mu odi bi bagu enye provisions provisions na ayi wokofa oil mackerel sardine ani emu niema bebre togo riba okay na tema wuwushi anu ankasa no na okọ togo kwan so David that time na me share ne yesusu kra sa na onu wo fie sense abe na mu share no we am fans by 20 years ma and say we 41 years 49 tina chese ma tina by 29 years akwala no krampo na me no first born na me no ya no or the 26 years woman samansa na oko ansa no woko maybe o na just woko ye 3 years yeah okay na
Accra no ko school penny no. Omo nyina ko school. Okay, nti owie school no ansa na wo kọ owie school but na Accra be almost 3 to 4 years kra ansa na okọ Accra no. Okay. Okay. Nti okọ Accra no a wo frɛ no because ne papa no wo kọ Accra no de nti no wan kra wo. Menim Auntie na me frɛ na me bisa no. Ana so okoye na ranso bi obesan ba. Nti breban no wo ka kyerɛ wo so wo ne papa ho. Wono wanka nkyira me na me ye nhwehwom ana me ko hu so ofie ho. Nti wo kọ nkra ho. Nhwehwemu ba ade na wote ye ma wo ye. Ni ametiye no. Ni awo metiye na me pese me nyangyina so no me bisa kwam den na ye ngyina so na wo ka se wo ko ne papa ho no onya kro no so mama direction na me ko am ko. Okay. What's no why ho because say ma no to bi ho a se bibi si ana o ma ye bibi no omu no kunu no mako a ebitimika ebia akwa we nya ode a no wanka bi kra nkyira me da enti eyeden na omo keka wa mu na ekeka eye kuromu wo no obi keka na se oba no bibia oben no ene beti ho kire wo ayi obi a oben me na eka kira me se o first born nya wo de a o se wati se akwala ne bibia wakọ no anye Accra no ko wakọ obi nkense ye ne papa. Okay. Wakotina obi nkense ne papa no. Enti won so uye investigations na wo hwehwe mu ade ko duru ho no. Ampani apase no wote ne papa nkyai. Yampa. Wo ko hunu papa no. Papa no minum ne beti me ayi tamam ko man kotu no. Ne wife na me kotu no ofie ho. Okay. And the wife catch us and step. Me wife krampo wo hu si ma ba ho mpo. Okay. Enti wo bebi sa wo yere no because e was a ubisa oba no say na wate say na tie ya na ya bisa me penifo ko ha so wonim say akwala no ko wo say akwala no ko ba bia wankra no na emi mom na ya okra me to mom ba bisa me nti oba na ntumi anka say ye no kresa akwala no nya ode oba no de wonkan hwe nkyira me na o first born no woni no communicate ye enya say since awoko hunu se wo be ma bi wo se ne papa ano achi no me ko hunu no me wo ho ano frɛ me ana me bisa so ofrɛ me ayeden ana ono so opeso ka asam kyira me dia asam no ka kyira me no se sini ade na akoye no so antam bi oba store oba na ma me no obiti store no mu enti ono so be gina ho no ana we sane chia den ekọ na papa no bonidi to papa no bonidi no gina e ana obi san so onim no ana no so onim no ana se won fa no number ma no o so o ka sa ne ma me ka se won fa number ne nye den e ma o ma ne fa number ne ma no te ba na papa no so twi ne so won fa number ne nye den e ma no to no so a onye oba se bia obefre na ha no ana se bibisa ana odi number no ma no de chiri na papa no friend ka sa achira no e ka chen se ne ba no ana wono so obabisa na maame no wo so obisa na ne maame na di na atem obisa na no adi di na atem nte chiri ogusu bisa no na ansa no ye den wo opini so sisa na kure nti o maame o ba penny no say wono ne o maame atumi abie na na ka chen se ye no kure sa no oka okay na ene ebra muhia ye no na oba no 89 say onim bibia efa ho say akra ne ko papa woni ade no mo anfrem oba no anka ho amana ma meyi na no say ni say ne si ye e no ma me ka kire ne say ne papa o yes akra mpo no sini ade na ye na ahye me bufu nti me pese me de ayi kura be ko no hobi wo bia wa hwa akra duru sam pepe so no be ma bia ba beji no akwa ne nchen ya wa meka bibia o se ne ba enti onko wa jai na ma no anu ho asam na me pese me fa me ma asam pese omoma ye DNA test na me hu si ye media fine anya media so a na me hu kwan ya me fa so okay oba last born nso because me baby o wa e wo se wo kan no kra kakra che entumi ma se oni wo ba ate edan ba akon ensuo to awia moy yeah was ma sesa me ne ma afiri ho wasi bu fi ana mutim there be a high okay and what sesa ne ma na ko han bi wo
baby am one on so nche munche and one why na te ho me de apart from akwala ne beka say boy na wotini nche no na ka say ne papa ono ne papa no me de me I say me nko honte me nim etu yiri tu ye no ne be ma na te ho sana ne ba na ka kira me okay na oyiri no sesa niema e de free ofie ho e ko ye no edi science na wo ba no be ka cho say papa bi aba ho a wo se de ba no no be ka wasisa ne niema no first day I was starting so wasisa ne niema na 30th December 2022 by last year ya na akwala ne November ya ma na akwala ne kasa asam ne kira me 22 23 24 25 26 ache 30th December eno wo sa ne niema no ko 2022 eno sa niema ko ye ena abusua ba ye o mo betna ase enso e kan ye no wo ba na ntumi ankase bia mekunu ye mise ena abusua na te ase sansa momu nte o ma ni bra kra friend try akra panichowa bokuteje nyina wore nim se bibi o hokra mpo na nko ye on de on fanche na on ye de na o man nko hwe ankwala no se on ye ware wo problem bia ya na oba ne ta complain wo ho ana ni problem wa on complaining wo ma e bia mo ferifo bi se bia mekunu say nti mo adawro ma mo ne nkasa ma me suit Debi. okay papa wo you healthy me like bibia ye okay yes Maa Akos won ko hospital me enka just Debi wo yare low sperm count Debi ana bibia tesa Debi won ko hospital me ko mamon ka bebi sa kra nchira me da na wo yes wo hwe ene ya asam ne beda die no sa wo hwe first born no na wo be hwe last born no so a wo mo se wo hwe se de omu nkwala ne nyina omu nyina asise omu nyina asise uko wo ri hwe me bra makra mpo na omu ne me bra ma ne nyina asise na last one nso a wote ye no we bisa ba no se akra ne beka ono no meti ye no che se amempesi ma no beto oba na no ntimi ko na me ko ne ma me ho se me ko akobọ na amane da na me ko ye na sa nwumbre no ana ni sister Penny be fa ma me di ko akra timi ko tu ni sister Penny ba ko bi ni me yiri ni di na chi no me ko tu no ofie ho ana me se nka me ba ma nchen me ba manche no na ni amati ne bet si me ba na oni won de antemedi asam no ye den etu wanim ana me ka asam no kira no timiti ne awa no frɛ maame no o frɛ my wife no ka bisa no so waka kira me se akwala ne nyem me dia na no si hwa ne kasa kira me ana o si me meti ha me na me di sa asam no betu nanim to o frɛ no o si wanka hwi kira me to mu ya mu ka tu for no san frɛ back ana o si hwa ne ye den na ebo na amane o se ana o si me ba man ka ni a ye den obo ma amane na emom ni a me ba ka o so me ba hwa ma na aka kira no te ma ni won to no o de ye den me di asam na to no nanim nti na o frɛ ono abisa no ana o so wanka hwi nkira me ni a o kan no ensem ni bi kire ma adwen kakra kire sei wona wa hwe mi school o mani nyina wato wo mudi wa na wato wo nyina ahwe wo mu school a ne nkura na tena enti se baba man mpo at the age of 29 years se wo bia be ka kire wo say me ba ne wo a na wasesa wo ne ma preko pa agya wo papa no a wono hwe wo a free kura brema mu wie school no no wakotra ne nche akwala no krampo no wanka na kra nchira me say woko obi nche on wo se okoye na ade a wa akra obesan aba say oni baby a wono wanka no kra nche but ha dwene say wo tumi sesa ne niema preko pa na wo tu akwotena ba akwo so so ne papa wa bra woni sa wo na ahwe no school ama na nyina ba bedru sa pepe so no wa ba bedru no wo tumi course last born no wo won fie say last born no was 6 years 6 years na 6 years no tumi be kan say
Me papa mo ye mienu. Okay, say me papa mo ye mienu de otimi say obisa me say ni papa ne mo ye mienu ana. Say ho no de. Wakonu papa ba ko wone maame ho. Wose papa no ne kasa akira no. Wose meme nye ne papa no no ne ye ne papa. Wo betumi aka ne sa wadidi akoro. E betumi abasa. Wa ba beto no wo o maame ho. Enti say o maame no woni ho biem. Enti wono no ye ne stepfather to the stepson to obetumi akasa me ba no. Ma goes si ya me kan no no se me di kan ka say na meti hu fa ho ansa na akwala ansa na akwala debi ansa na akwala ne baba ba kasa samna chia me na me wasisa mamne sisa ne niema no koye no sa na meti hu fa ho ansa na akwala na nkasa mba ye de timi me yesi me to hu sa akwala ne nyo de ye be ma so mesidi sa na meti no ana meti no hu timi pesi me ye me hwehwe mo ansa na akwala na nkasa ye de baba ka samno chia na nia wono nso ye hu ye obe ye hu first one ye hu woni mu ade ti no wanka ne tem no waka ma no kwa kire wi afa na wo be ye hu because wonim se wonim sa akora no enye papa iba na ye papa foforo ba wonim dadada eti ade nti na wa meka nkire papa me ho no de na wo twanya afa na won na me yesi me sware se me baba o me sware se me baba di penine me beto anamoafa penine hunu ano sa samno pa mienza kura na ebisa me se sa yi no ayi me ba beto anamo se na o mate se ketewa no wono nso sa na tie se na o mate no aya na kura nte ba ko ne bo mama ne no na enkae fon de o mbisa me se na o mate ne aya na kura na ana me se me nim ho hwe wonyi ni sa wo yire wo da so don wasesa na ne makoi mama David ma David ma me ntimi nyone sa David wujidi da se me de me David say awade die me namro ma say awade ya kwantu nti so yadu baby no so ntimi ntoa so a me ntimi okra se wa fa bi dada David me fa bi we yiri ko ye 2020 2022 David ebe pim say David eni ohuni ho 7.9 FM Onua TV akoma mu nsem dwumadie no eno a ena wo hwe na wo tie no Francis mami bi saw say we mu nyina nu obapani ne titiw na ususu say ne bia one sama no se eye no krasa pani no ayi obi dia na wone ne hyehyɛ ho ansa na wo ba be hu ana mo twempena baba meba hello yeah Patricia, good afternoon. Mama na what to say yeah the Christa say parts me din the Maa Akos na wi me pesa me ni wodi nkomo kakra bi na wo kire se bi yera ya friend Francis woni no okay Francis Akambe woni no minimum me pa cho na wo kro no asa bibi sa menti ase asa bibi sa yes okay Patricia Francis only ne was saying I saw mo busana oh mama me so wo mo na me bisa wo you was na me no kasa no you ba me your ba ye pese ye say me sa se bisa no be bisa me assemble ku mi no bi o esa ni me mo nto aso nti o me ha o be asem abrewa no we bisa no kwala dodo a wo no no awaka okay na wadawroma wadi aba betu ye ni mu se enkoda no de di nkan ne de otwa to enye ne dia eye no kre no ka me de nkan re busana so makani dia kire na wo ba no pani no ena esiri pia ka kire no na pani no wo hene fa price say
I just hope so no Francis and Ankasa. See, a dear Ben Nessia, a bet to me, a man or Akasa and Semeti say. What's that? A dear Nessia. What's the day next year? Never chawane. No, one can't tell us Maybe some Nessia, Bemanaka. Wabeka some no actually Yagan, may your bar. And you may be from what Mrs. Nessia, but you must have someone walk on Ukraine, and then Ukraine, never told you, Accra. Mimi Busium, Busium, and all the woman will be him. And also a family enemy dinner to Koy, and when I have got the master. It is a samaba, and or the Janet to a bushing. Oh, Janet to a bushing, and maybe a penny Catra will say. Kona papa makorent dine, mamba the edition ye. The current dine, which a penny Catra says, for me dying to can a brem. No, this kind of mamma, I mean, sometimes they seem like an ascension. Oh, sorry, after now, Catra, and you want to buy and say. The maybe opinion only Yansa, or Yansa, Uncle Casam Sereno. Say, Uncle Five Dynasty Camera. One could be happening with you, not in the midst at a kumasi. After me, maybe you will see him to come on a more of you will see one. Maybe if you will see him, let me come up some with pizza, or bra, if you will see him. And it's also no, no, matter, you know what to about thing, I take them and a damaging. So you take money. Every what a phone show, a banker, a moncola, them, a pata, a sancola, a chain school pizza, and can you all in 10 years, neither I have 10 years, mind the 5 things that, or so one will be summer, so Chancellor, Yamika, or Timothy, but some of all this case, you buy your friend, money was foreign, and to me from the bus island. It's a man, I'm ya kwa sorry and sana me who make call my friend almost my program no e no fan ho sort no do call it me make me call no ka tell say e da why you ready for that kwadom no on frame na me ni na da kwadom o ti na ya ko to kan bi na so me kan bi ma ne ko no perfume mo bra ni mo ho say when we wajuma na ma frame you wajuma na ma frame you ko no ko why na gen so o ko no wo san ko frame and let me go me na bon lo say dimeti. It is no money saying he money more bar. Only did that. Only require about association. And so my class here, the woman are here. Not on so many. They've been pretty good. It's almost someone better known German and it's named Bommy Bra. Not just say, Auntie and a man, no, a man was a sour near McBrown to free. Now, madam, what's your bar? What your bar now will always give them. Now we people that. Not them, I want to say. When to me, I say, oh, more than some mamma people that sound. You need to come for one method. Over 4 women, while I go see some more, and I'll be from a dining with you soon. This is the Quatrab on saying I'm a fuck, I have dropping. Then maybe I collab what's the blue or so. You put tattoo, see outside, Marco to tattoo, and nothing. So the Aqualani for so Panama. So then the Babamini, which you're trying to go to Marcolano or Echo for Sunday, and some of you them. Now that them always to beat the light. You say do my pen or for a bag now. Now cash in saying, Mammy make me one more but not this. Now collect the dinner. What sorry? Now I say that Bill, you know, be so. Not just as a woman and to men him, Dukunim, and press school fees him, bills him. Only men no me aka maybe me die men kan awo kwama ye di ade tsekwe ada yakwa sorry ya bana me ka oh ye won kwan oho eno kwan na bi aka na de ma bi 20 cedi nko to bank ne board ye obeka tell me so oni bi ni ti dan me ho akoto benku ne ko ade kana no obi ade wukunu wanya adwuma ni pasa ate so busa no so o mo one kan bi so bia me bisa no asa ba ko wo wa mi transfer mana Ibia mi bisa wo bia no bisa no na ibia wanka no kra na nia wono so ka no ntine mi bisa wo no se wanya adwuma na wo hwe oba di sike yesa ne ma nya oye dima pa wo ye dima obetena bo chanto se wono atopraje ye dima ma me onsuo nyame na wo so mo no so ye nyame ko ye ni kwapo a ye wa no ka se mo wo nya da on chanto me ko o na wo na wu kotogo kwaso why then?
say anya wono ne kakra nka ni awudi kotogo kwan so no Ọkọ eden. Se wo kotogo kwan so nti me bisa ne so no de se wo get o se o ne de kakra wo so de kakra Jetre wa boni bida. Bisa ne se jetre wa mami sika se me ndin fanya adwuma da. Ye nyina ye bodia. Se se de se na ni abre no ya me de badi. You know, ma kama no to mo fie bebre nyina na me de te wo. Enkwale nyina so na pa me ho no mbedidi. Enso obi se pese o ma me se obi te ma no a me bodi dia. Kakre no. Obi ne yagura. Any of the poor made mama, or didn't want to make Dima, oh, you record the baby at the cry. Name, now sitting away, young, any young one didn't know to see a man, not one with the number. He can't pass in here. And the number one in poor how. Me or Bama, the make a woman after me, my meaning, and I make comical. And it's so not so money before. Or money before our home. Nobody is your what they were pleasing. My name, so I can akwala be no no to ohwe no o sha akwala bi onu kwan akwala pa sisa atade sha akwala kura wa twa school fees pen won kire akwala kura wa twa school fees na won kire sisi ha kire akwala kura wa twa school fees da apart from keto na o tin kire sisi na me akwala de ba me kia me se me yi ni man no when you would then kire akwala kura wa twa school fees da Sana bema woni nyansa kimi to bema na me ko ti mu abra bo nsa me ne bebo abra ne bebo abra ma tuma bra black mo kimi to bema te say ko shini bema woni mu kwa oba pa so esam ka bonfo na wasata de woni kurasi ni amatu ni egu woni mu kwa pa so tale wote ni woni wate ni woni mo da dia wo sema ni woni ni se ti so woni mu da na we say me we ni papa aya na me ni so we nyansa abua na wo nyansa o ti lo ba yen tia ni ko so ma me ni oba be na be ni so di ja ko ma wo ma me ato atompa bo to bi ti ni bibia o du ni ko hu ma ni tia ni so ma me ko si ni ba ma te so wo ko so ma me o ti lo ba ye nti o mi ni yes na wo ni hu ma me no ba be nto so na be ya sa e dia wo ma me ni so wo ma me so mama bi ti wa no mama ta so ma ka to ko mi ni wo nyansa me ko se ni ti dan e ni ti ntra ma wo ya puro ko se ni ba ma te say e ni ko ni to ko wo mama me mi ti me no ti na so mama se anyo nti na me ba e ni ko si ni ba ma papa la chi chere ma asie ni ti na me no enti part me wa me for the past 30 years Samutra ya minimum bapeni no ni fia wadi but for the past 30 years and what to me at na me sa aya ho sa ma bro papa na mi free ho to free me wo sa ma bra bon so asa ma bro papa ma bro mi ya sa me ba ye ma bro sometime no de wo fa sa ba ye so no adan na wo bi a wo na ma ni bi a wo so fu bi na bu sha fu bi wo bi ma ni e bro bag e mu bag e ma me ne bo to me nya me be tia wo ka wo to pragia wo de bi abone ba fie me dia mo ba fita bia me to amu de ba fie na be so wo to bo so be dia ba fita bia na me education na me say ayi aka say wa je sa first na ma me pre me na man tiam fa na wo de na ho no moto na wo so ti ho no mo no enye wa je sa wo wie okono me drama wo ni yankopon wo dia wo di me ni me okono ma wo ni nyame oba bi o ka tira pa kwa wo ne ma obedu ba bi o ba ka sa fa de ma bra ni ya me jane yo me jane ya sa me tin ko tumu ana sa me di ni ko krampo we jira ha no say so komo wo pe buro nya me be ya wo kawo nya me be enti ankrans ya no wa wo sha wo school to won mo ntade e sha wo no ya no pe wi enyu nya me be ya wo ka e da ya wo wa ko kama na mpo me ma wo ne ma na wo dari ya no wa kama na ye nya me be ya wo ka no sha to so we ti nya kukudia sa do wa se ma ta pa ko do won ma na wo fra me me uti roba e man be kan so ko kwa fra me ni nyina yam ko wo ni kan na wo ti bi akoti ti bi so no
enu kura de se wo ni oba yi e kwan kura da ho kura e kwan kura da ho kura ba me enti no me pa kire se won na wo hwe kura wo musu wo ntade wo man bia ne be me wonyi kura ba bo su kura you some kura men sakura mpo bi Very young one from the question. You are what some of the excuse. Only one at the dining. Only one at the dining. Not to make a first summer. I know what that. I know when someone is here. Some calamity the German from the summer. And cram the Jania or more Cassam Quatom Samana. No, I come to you. Do not know the deal or dining. No, Wabuba kwesi. You say the son. No was sorry no poor. No what Daniel dying. You not poor baby you love them no. After time baby you have to put it down for me. No kolana for them. Patricia wa ba. Kolana for obi na kura ya wo ma. Kolana di ni wa ya wo ba. Baby o pe dia fa me ko na meba. Patricia Patricia me say and why we so do fast and about grandma Akoma Akos okay and grandma Akoma Akos ya wa how we na what do one say grandma say and how we are what na won so te one na kwesini ba ma na otu wan na ofa customer ni me papa onu nto wo ba ko homa ma oba ola ti papa ni mi kan tan Patricia me so problem no komo yi esi kro no a enkoda na de eye wono ne dia say ye first born no last born no nembom ebi a wo kọ no ho yaw ne ebi anim guase ebi no person odi gu ana hello Pat. Yes, madam, it's you. Me say, ohawa no ode wo fa mu nyina no a wo kono enu nti na bi a wo pe kwan bi so de agu animu ase nti no say first born no nya ne dia last born so nya ne dia no na me ma so de o mu nyina kwan ton papa no wu o papa e bi me no so na papa mi be di me kwa ma ba ko homa ati dia ni esi he ansa na meba nti obi ni ho papa o mu nyina papa no wu there be ye nka ne ye wo enframem ne ye kasai eye yawo na wo de kasa anasa pa ne pasa wa ne papa wu madam Pat ako sigi na wo so no na o ka ne o pe no ni to wo no ni klampo de ye nita to o dama o ni na wo sia me ana o ko no na wa so me da tin ya nko na me ko what they be ready for the way the besia asem no afa Pat enkra ne papa ni na momo no onye na sade enti na o papa wu papa de wu papa na ngata kura de wu le mama mi kuta o mama brehe o mo papa no wu onti ase on kasi ase fo sade wu si kasa odis kakra ba ye what this fashion okay was Sunday sika ba yes wo ne kra na tie wo ne kra do asa na tie minute se ya me ba to me ba me internet enten bisa ne se akola wo ne tie akola wo ne papa se na akola ti su aba o kwa sori kwesi ada na akola ka so oh nta de nyina ye me nkiti o nka me no beko asiri ni atade ye wo ho bisa se we bi na na kata akola no ko mu school on kwa sori bi mana bisa no nka se ye wo nya ni be ya meka o so agba den Patricia wo pa che me se enkoda no wo mu nyina ye meke wo mu sori Patricia meba enkra ne me nsa na te wo nchen enti Patricia enkra no mu sha atade wo mu ne di wo mu nko school ana bisa so ko kola na hin le di netiko ma ti di kai asori na wo kono
Onkola na hi e di me sika asem. Enya sorry asem. Wo de ye beba ho na tie de me ka me che se. Me na me sa kwa ni nyina wo ho. That is so na wo na wo school ana. Omo go school ana. Omo go school pa. Me pa che wo wo sign ekotua wo school fees to wo books and to wo school ntade ana. Madam, to kwa ya kukura sana we yi ba ai ya friend senke to wo mu no. To kwa ya kukura sana we yi ne dia ko government school. It is so ni na ya madam se po. It is so na ya madam se po mi ko tia fees na bra wo to ti police fees first and second term. It can not one. Patricia, me be sound me be sound say. Ye kasa no kasa omo papa. Patricia to buase. To buase. Me kasa problem. E wo and we are on Sunday sikampo anfama. And a wo hwa koda no me ni say baby madam. On Sunday sikampo mamme. You cross me by way and dinner. We will send you to come from a machine. The man is becoming one. It will be Sasa and Grano. One I was saying this a commercial one. I'm a food beer and Daniel. You may see a see almost school fees. Sanya man, why there you? What the hell am I know you? Sanya man, why I was sign you. Let's say, no, Mamma, actually, if you're telling me, a very young me no matter my son, me back me too. Me by myself walking to Panama. It's a review of how. Pat, I said, baby, I drew it here. Because I'm crying to papa. I'm crying, you say. The man who is me and the ton tadie, me and the Muko school, but I'm crying as I one papa. Me patch your sign a wall. Madam, you may say, you papa. Your friend say, na ya ta so ko da ma dia tun kwa da ye bibiana ya da ko da ma dia tun ko so ma wo be it's a question me answer obi o wa na crowd na so to le bi ni bibia no gwa ni bibia ye na sa hwan kora no e wo mo papa ho na wo demu no e be se me hunu me se ba na wo demu no e no ko na me bibie me dare me ntobia wo se me bibia ye no okay papa wona ka tie but that would them but omu ko school omu ko jiska wo ma me ho me na akwala me na twa school fees Maa Akos ketwa niawe ketwa ni bi na chi no aya okoda ho wo fi school ba no akoda ne nchen ti so anopa odwaru wi no asan ba me nchen abese ne ntade no ahye na okọ school to fi school ba obaba betena se anajo no asan to no asan koda nkwala ne me no no na echi apart from ketwa at some look corner senior akwala ne ba me nchen ya no wadi mirika ba fa no ne ketwa na asan obefia no krampo na won start school ye obefi me nchen no won start school ye eti make say na wo hwe no na sanya oba no na oja na Krampo anya ne se anya ne krampo senior akwala ne ba me nchen no aba fa no ba ne nchen akwala ne ba me nchen anti na me ye den o ma krampo nchen hello yes ya me yiska ma no ada na enkra ni nyina no ewo omo papa oba ba ko no last one ne de oba ne ho a na wasa ya be fa wa say ada no omo nyina ewo ne ho but kitwa no anko a nei wate say nya ne ba no wo ba ne ho a no wasa ya be fa no na wa ya be fa no wase oba ne ho a no wasa ya be fa no last born you can say many 4 days ni yi akola ni ti hospital oni ni bia na besa so wa bo ma na ni sa akola yare no what you say ni o mo bre even no what time
Wani wa branso wani bi nso na tie no na menti ase no because menim say omo ye 5 ba ko ne de wanyini pani no wanyini etu oye na dwuma aka 4 miensa e woni ho na ba ko ho enti na niam bi o ho ade menti niam bi ase mami bi sa osa oba to oba ne ya tete wadawroma ekwara no pani no ane last born no eye ne dia ati so busano okay, but ono say watete say nyane di ama pani no wo ba pani no kwat ne papa nche say ya eyin fa ba pani no me dia minimo ono na oka me dia minimo wo hene fa minimo se minimo so busano aka ka na wa pani no what hene so ati so busano ni pa na oka ni ba dia wo pani ne te minimo ni ni nkomo dabio wono ba pani ne di nkomo nya fie sai me hu kura men kai part so no akoto no so dia minim so no hu sai nya ne ba no akoto no dia nya ni mo wa da ma na akoto wo ba no awo jai me ba na mi hu no me patwa mo ne nkasa ho ma me na me say ya enkola na wo problem because now no say dia wo kan yampa say oh we say crowd dey be command papa na say dia wo say tutu nsa wo kekeken say yampa say nyampa say akwan papa no say nyane papa no enye yeye mu bia ya tie ya na say papa na wodi ni nya on dey say bi on dey o hare nkra na e ti say ne ba say una say wo kan dey wo kan ti fa say wo mu nyiru ba bia afina die no whatever be prove me say ampa na sa time no say one nkra na mankra na ntimi hu ba bia o mu ntifiri a wa say wo mu da ache eti about enkola makana several times enkwa ma papa ne o matena mfie bebre me kwa be chere ba me kodu ye me ba be fa me mako yenko die na die because now na me say aya embassy phone require say so we die ne say oba enti go am fa ye oba enti wo mu be ko be ba no na ade na enya ne ba no wa sha akwala from age 0 abesi na 18 years 17 years or be fan back abrochire obaba bedu no yes die ne se enya ne ba ma we just imagine the emotional torture and trauma ne ade last time I catch you say so obi enya na obi tina mama na sa attachment na ba na dabu be catch say enya me ya na me wo de se one oba tina na wa woni se enya oba no but woni na di sa na bia some years back we catch ya woni mse papa me po asempa but na pese me kan no kure bi kire na ma ubi ono ka chen se woni mse nya me enya o papa pa na me ma kan no kure sei fie sei abusuya enti dia me mesere no omre fom no omre no ase na we nya asema ne kan ye betima atrase na bebia ese de susu no e de bode fa na de afa ho na e de asomdwa ba ma me da ase Marco asemwe me de ye ketekete mame ebetumi aba se atetesem kra na be men titie enye no kore na se ntetesem de eto da bia ye tete nsensensem bi but ukomu a utumu hu se ensem we de enye no kore entinka oba me de we nka enye dem enye huhu bi sa mame o ebia mfitia se na abrabo na monamu no ebia enioma nkoyie ena enioma bia ma nioma bi ma sese wako han wo dan ena menka nkire ma abinum aware na mo be ware na eye bonkum udware ni phone ena ni fa be dware bonkum eto de bia be ye de eto de bia be ye nwono eto de bia ni gie be ba eto de bia reho be ba ni nyina sha aware ni mu bi eti hu ni o ma doso eti se wonye hu sa de na eka hu bi wo ko ware a eka hu bi eti sa de nyina beto prepared be sa e bi kro na wukunu oni kapere yes eti mo bede sumu na emum nyame ye wadom a wo ba wo so ye adwuman wo de ne says that time no so be kwa goto bi ayede abegu so na emire duru says se emo bi ba emo beba se anwa bi ba anwa beba ebro bi ba ebro bi beba de wo kan ya wo bebodua wo na abewu be ma na nka nkire no wo bewu so ba betu suma nsa no ada wo ye hwan wo ye die ya wo ye die nko a eti sika wo ho a be ma bai ene beti na sum se ensum meto no abra prepaid asa na wo ha nani na wo hwe saa esum wede osinka be ma frɛ no nka nche ne sei ni wo esi tinka eno de na se ebi kra da bi on be ma ne nka se bi kra wo nim ne yiri suban
Me cocaine. Yeah, oh cocaine. So one him ne suman yo. And yes, I want him ne suman. Once I walk as a nibufua. The walkie can you also cast it. Nibufua when him near wire day. Oh yeah. Na light for Kwadwo Nkansah say you do light and You know prepared nasa. You maybe say prepared as sana say Nkansah. Eno ye dey. You fan you maybe. Yes Nkansah say o ka kire de. But when tumi so Nkansah, e be you know say time no kra. E be kra no so abeto so. Enti ne maybe wo ho a to wo bo ase wa wariem. Say na me jai call ye e na ne kapre e na won to hwenti from day one na mo ware enti be men. Ne kapre ma abrabo ni mu da. E na to etwe sa what dey say with update 30 years inti maami nya botere mebodua wo be bodua be wu o mebsro emia wo wati ko ma wo ma mewu fi se be men ono so wa ye bi ye de ewom a wo koso a wo ye enkola miensa tene nchen inti asem abusa na nka media ya mefokora ma nkola miensa no wo ne nchen nyina wo mo sori ya me ho no bejiska no school fees o mi na metwia enti busa ne se ne kapre wo mumu se me na wo mudi dware omo paste ni nyina me na meto enku me na meto we na chese be ma ne te ha na de sese ye ka kire no ya ye de ya ka kire no ya se nkola anumu no first one ya ka last one say me papa mu ye mienu ana nkola de sa no motie wo hu papa foforo no sa be hu we no obebusa se daadafo na ye mienu no mpa cho wo ye me papa pa na enti we asambusa no busa awo enti no me kunu de wo ka no oboa enkola num ni nyina ye ne ma enti do pese wo ye bia me pamocho meba ama maye dey ama moye na ye fe wo se busa ne la so de ma me hu se lady no esese o ma na nini na adwene ba fom se na wo ba panyini ne wo so busa se won koton no wana Seluwa busa ne se won koton adai raba edi asemwa wo firi be ma wo ya wo be kofufuro enti wo be da sa akwa wo be da sa akwa edi asem na keka chem anye bia kura no anye bia no miensa kura no de ma wo ne wawo ma ko ye beto aso nti wo nsem bebre wo ho esese nipa ye keka ye beto aso mama and my last born di ne birthday nti okay my last born no ni ngubio yes a friend bra kwame bra kwame na Martins and when you're 15 bra kwame na minshira na onye okese oba oda chi je fe amen mama aya brabo bonkum dwa ni fan ni fa dware bonkum na ware nsoso de nko bi akata ne nko adaja so sani aware menya na ku anya the same chance na minyi say na ku akoto chance foforo so no nya skanti obenu an chance foforo ana me so na mi yiska na o me nkoto bi chance say no me chance no chance kro no provide me mienu no a enti say ebi ni ho na me ye ebi no na me yire ya eno enya news ne enemire ena mama ni aba na te ase nya wo nko a na wo ye adwuma bo abe no sister Ghana ha enya wo nko obi kuru tifie madam fubi o papa no tifie nyeso onya adwuma obe yo wa struggle wonye o tifie sister in ekoba wo ma wo enkola numa se nine obi Auntie o tini ba bi ne ma nyina so ko school kama chese ada ndi enko na asi na wa kuna wada na chi timi chada pa na mini wanumu oh sister mama ema bi animu gu ase why a disgrace to one Presbyterian church why a disgrace to Presbyterian church sa sora wo so ye makuo bibi so ye de yo so ye de yo asofo no hwew nipa wey oh enti when bro so no when na upese ye ko evangelism sister we so Akoma so bibi na ya kan basa na be oba wo kura waro omara mo 30 years na wo je fi di case ye so toba no kuna menni wanum na aboa jimi mebodua sister Mr. Ofrauku na pare chaw let us see. Yeah, go on, so 0322498035 0243114497. Enti onso